Thamugwanja cia muthenya tariki ni 19 mweri jana mwaka wa 2025 mukira nkatho cia mwanya ndere cionthe ire witete na mbere na gukenera na nkuru gutegera mibango ya Meru TV ngikugwata gogeni twithirwe tukithujaga kumurika na gutegera nteto cia ntere mwanya na ari andiki betu ba nteto barikite ni kwamba kambini kenda gutigira ugono kwamukira riboti cionthe ora cigweta na mbere na kumira Oni mambetaga Dennis mutuma muthomi indi ni nteto cieto cia Meru TV Thamugwanja. Aaron Duranira warani MC wadi ya Abogeta East na nkurukino mukaririgete wa nkiama ke obangania mantu jege thoko na kinyago kiria town na aja ndene mbunge ya county ya Meru bagwatanire tena MCA sebangi ni Bogeta na ndi municipality thatu aja Meru ni kuroketwe na kinyago kurokirwa ritenguge ba mbondi na nande ni bagwete mbaru ni kenda nguge yawe geta na mbere uriago kubatara gitene okau atongere baba kana MCA baba ba Meru ne Bogeta bageta na mbere na kinyako gwata mbaru municipality inge ijere iracherege kodoro chigeta chikethondekwa irio kubona mikindori bakiuga bagatigira kinyacho ni chigwekirwa kiwango kia municipality nikenda akari bageta na mbere na kugunika bonde ndene county ya Meru. Turugurwe ripoti una Jeff wagituma nawe Arunduranira urani MCA wa Bogeta ya Bogaiti na kinya uria ni mukaririgite wa kamiti ya ukuria pa matauni aja county ya Meru na ugite mbundi ya Meru maua wa mwana timau nande ni bagurukiritwa ritinguge kana memba ba mbundi na kunenkerwa bira bikwendekana na nande kuromba kariba guntu guko a memba ba mbundi bethere bakigwatirwa nikenda bagakuria tauni iji atuturi assembly Meru itukuona Meru na thaiji municipalities jetu jio ithatu jo functional jo the jo ithatu that is Meru Maua na Timau jo the nande fully constituted no te antu kwina shortfall so nande mbund jo the jetu jia county Meru jo ithatu ire active monga thai batena any excuse ya gutwira batomba kulita mandate yao nontu mbundi ire fully constituted na inkuria other stakeholders for Meru County banengere these bonds autonomy ya kulitanguge yao independently kana buri hata members yes. Kenda bomba ku exercise their mandate boya kabalitanguge jiao bati gutonyererwa nontu ibabati kwitha bari very independent though under the office of the governor na ingwetikia baka litangugire yathirite kuringana na mandate ira bai ni Municipalities and Cities Act. Iromba nande nikiria kariba mekindori o amwe na nkubu bara tauni ciao kinyacho chirigeri kwa municipality ntuko inkai chejete na mbere nande antu betu na boba nara municipalities ingi to itomba ukuruka itwirigirite ya nkubu ya mekindori na ile ingi upcoming jonthe kenda kiri tumba kuona ndona funding nontu tukareka kwitha tu na functional municipalities inyanda na funding ira tutumba uthithia ninkwenda kwira inya residents betu ba various parts kana kona cionthe cia Meru bamenye kwina gitumi muno areas ujiketha jina functional municipalities no ndugwa tuika gutena functional municipalities tauni jaira yetu ngubu ketha ina municipality berende ba imbecha World Bank and other stakeholders kenda barabara ire kona cionthe cia town ikomba kwethera igithithika tutegereje kwithira tukiuragia ne ate tukwenda municipalities ndene ya Meru County tujira tunini to nyuma jia nduka ja nkubu na ara turatura tuthinene kugetha kwina municipality re functional umeneja na kwa mbecha ikaritanguge jaiu barabaka approach no tukwina proposed municipalities nyingi ira ngaba na kwenda kuthithia antu bathikanirie na bakareta siasa kenda ningi ntura jetu jona municipalities nyingi na au nio maendeleo jetu jakauma nkuruki ni baugite maendeleo ja municipality jakethra jagikirwa siasa atu tukatigirwa nyuma nontu bwa siasa cia region utue kambuga pengine rokugua town yakuno ko me hold back itutigane na town ire ciete developed in our county cia municipality kenda chumba kutho ikiona shia yao ki kuma ke Bank of Africa, ke World Bank na other non-governmental sectors ire support a municipality na thairo twitete ni nyangero gakwa kangegetoka kauthene ka municipality na ikanini yanka yejana na tugaita kwa mundu ro ina advantage ya kwethirwa town yene kwethirwa yete approached neka opportunity kwa municipality my friend go for it like yesterday
because that now where development is. As we are gearing kuma municipality inge chiomba kwethirwa chie functional kinya twingo ito kwethirwa tu pushete ni kenda municipality bange bebangirwa abotho guchitumbe kwethirwa tu banga municipality yetu ora tu proposa ithirwa gwatite kariene gatembe na market inge chiria uchionde kenda inya constituency inge chie ona benefits kinya twingwa ndene abotho guchina centralment tumba kwethirwa tu beneficiaries ba municipality rigo create ni county government of Meru. Nkiripotera Meru TV Mbeta Jeff Wagitumam. Kira ripoti ingine ati waziri ororungamirite manto jegi Rose na rera ndene kaunti ya Meru wizike Batista Kanyaru bathinga tena na murungamiri wa Mewasco Rumano Moito amona MCA wadi ya Njia Mwendali ni barombere kukinya ntere cia muyo kire gutegera kithima kire gikwirikana ikithirite gikuthuka na gitite na mbere na gutetheria akariba nterizi kuringana na ripoti rere kite gutukinyira na ati kithima giki kia thondekero na gekiro kinya sola indi nyumene nikiombere kuthuka na akariba tumbete kwithira bakiguneka kumania nakio nikirana nda tongire baba barombere gukinya nikienda kithondekwa na akariba kaguneka na Rose kuma kiri kithima giki mukiri wa Nkonja ripoti yo noso kiria tongira beto nkatho no tubo kuya gutubirwa kio no tubathine ruya turite nkibera iturari turigura thina muno mwaka juonthe na nyuma ya kithima kia muyo kira kirenjia wandi kwenjwa ni thirikari ya kaunti na kinya wikirwa sola na indi kiomba kwithia kikithuka na mwaka yuthiria ntoba kuntu ko batanywerwe kumania kithima ki ende waziri wa Rwenwe Batista Kanyaru barina MCA wa Nteriji Mwendali amwe na murungamiri wa Mewasco no Rumano Moito ni bakinyite kithima ki kenda kukibwethia na kariba Nterise muyo bona Rwe tuyite au no kenda turetera akariba muyo na twikira ball le controller kenda ruirumba kuma to fix controller au na abundi betu bayao engineers betu bayai bakuendelea kenda tuhakikisha ruiru kuoneka tena bwaule mishie ngirie 10 batiri gutho ina rui Njia ward uteke thima kitena capacity ondoke thima giki batiri gutho gina water point mwaki kamuthio aitu kwenda water point itu kwenda kuinamia water point ingi a Kithare day school na twende ngeni wekila the other side so antuba muiyo nonturo irona rwathukirwe nkorone kwa nyara itha imbiciro irona rwetira atia rwathukirwe na turwa thayo te mtu genyangia rui noro genyangia rui Mewasco ina sheria oriu bakiari ni bawete ati ithima bionthe ba kaunti Meru na muno bia Nterese nyambene ni thana ni tukirwa ngiro Mewasco kenda kaita kararo iroro komba kuthuka Mewasco bakeya na bakubwithia rui na kari bakendelea ni kunywa rui patena mathina dinera twini ithimene binje bia rui ikomiti itari rui ne kugetha kwina mismanagement andoi kwa wingi na ibia tumire batu turi assembly tukilukia motion tuwa ithima bionthe muno bia iria nyambene ibi manage Mewasco saindement bete ke mewas na tukia kulolia Mewasco nontu na capacity na ina technician bako ando mantu arui ba kundi antu beto rui boya so irombere akwa kire antu banjeiru nontu tu ina ithima tha ithima 21 na bionde tiro ibi manage Mewasco bia ukumirwa siasa wantu bakwambiria kuwa ngaro iro rende rukie Mewasco ipati ya Meru County Government it's a body ya kumanage roi na batwe turi Mewasco era ni body ya County Government of Meru ya kumanage roi kenda twatanira na atori bwa ule yaomba kubwa tumbo batetheria kumanage kenda tuthina tukethea tukiya kidogo kidogo twa inverter to pump nambi tukaomba batetheria bwa ulsie tu nyingi Meru ciethete sina thine unontu rira county ebwithia bwa ule nenkana ki community no ntukutina mutaratara yumwe especially ki community ire ku manage kana committee ire kwithirereo ibu ntukuona bwa ule ni kuthuka ne karia yitare nene muno turaira mubango nibu ntukuona twina MD o Mewasco au kambuni yetu Rui kenda twabwithia bwa ule twabakiliria atukiwa bauti bakimanage bwa ule kenda chubo kundi antorui in case reika kenda maintenance kana reika doka Reikia terikenda maintenance kana rachumba kuthuka bongo ibo bakaritambecha chio bakabwithia baitumaira kintu kireka ibakethera bakiona kumania na rwiru tethra twena thina rui na ringi kibarabara ari machama ni ya rui committee cia rui thai tubera kwa eri rui turunenkanira ki Mewasco ibo bakaomba no tumanenjira rui na tukomba kunywa rui ura kwairite
Nkiripotera Meru TV kuma Mwiyonjia wa Ndegembe Central Mbeta Mukiri Ankonja nabo arimi ni boritu gutigira ni bagoshwa mbeu cia kwanda mbeu iri kethirwa ikio magiria kagita gakomo kana kagita na karaka kuri na riwa riri nene nabo bo nontu wa riera gwita na mbere na kugaruka ore gukya bobo ni kuringana na Martin Mwenda urene mwerekeria munene wa Institute for Culture and Ecology uraugite kuri na ubatu bwa arimi kwethirwa bakeo mataro nikenda kagita na karaba kugura mbeu cia kwanda bakethirwa bakimenyaga begura mbeu cikomba kwethirwa cikibatethia ndene ya miunda yao. Akiaria ntere cia kwa ng'ombe Mwankene jwa Tharaka na kaunti ya Meru kagita gakuonania irio bia gintu na kinyambe ukiri arimi baceregeretie ntere iji Martin Mwenda Muriuki uria ni mwerekere wa Institute for Culture and Ecology kira ni gikundi gite gia kithirikari na rombete arimi muno kagitene gaka kuri na ugaruruku bwa riera gutumira mbeu cia gintu iria kugana ciuma iria riwa kagita karia mburete kwigana tukumenya igitira turi igitari rumo nontu climate change kana kubandika kwa riera igitarire farmers bakwa affected muno na so itukubaritana urabomba kwithirwa bakiriva mbeu ciao kenda ciumba kubatethia ni nyakaire kumenyera mithetu yao ituje muno alimbira baingi batwikite antu bakwita fertilizer tukubaritana batumira mboleo yetu ya kawaida nontu tena ngarame nyingi na nyete kwithia muthetu ninya irio bigakorora byagiri na bitumbo gutoyende chemicals na bakomba kwitho bakirije irio bi healthy kana irio bina ugima bwa mwiri nkoroki kuringana na Martin irio bibi bya gintu ire biri uguni bubunene kire mwire jwa muntu na kaingi bitutumaira ndawa ja ura cia kuwira kana mbora ura icitumirite ndawa the same time arimi bakomba kuona mbeca nontu irio bietu biendewa ukataka yani chabe chiendewa koro bono ndengo chiena koro ndoroko chiena koro kila kitu nyoka kama tawa ikia koromone murimi na kona mbea ciawe na kende ni jambe ino cieto ta ino kinyacho cianjirite kugo ciena marketing nuntu jombeta kugu kionekana na mbeo cieto cia Tharaka imbeo ciombaga kwigua cigitethie muno nuntu kinyoka igwo mwana tene nyamwere ukanjiria kumutumira iro biu bia mbeo cia Tharaka akanjiria kugwe ni nya mwiri ni untu bugwetwe mbaru ni bamwe barimi bagukare mucemanio ne jojo bakigweta bate ya mwingi na muno wa Meru gwikira mbeu iji cia gintwire ringoge mbeu cietu cia gintwiri ciari kuura iro tombire gucokia mbeu ino cietu tugucokia mbeu cietu iro cio ciombia gututethia muno ndeni ya esirikari yetu na Tharaka nontu mbeu cino cia Tharaka ciomba kuumiria riua mbeu cia Tharaka ugacianda kinya mbure kanyia ciomba kuthina mbere na gukura mbeu cietu cia Tharaka imbeu cigwa ciene inya ndeni ya miri yetu nkwenda kuromba arimi bonthe kana antu bonthe tukeja gutonya kirurimi bubu number 1 tukunyira na twanyira tukugita afya njege mwire na tukona mbeca tumbe kuthomithiana na tumbe kwithwa twina utonga bubwingi mbeu mbithi nabo bakiromba gwitonyithania na urimi kumana na kuongereka kwa wagi bwa ngugi aja nthigurune. It is also very important to note and to young people in the boy batikula venture into agribusiness kana kurima kura kumba kubatethia gitare gutuna ngugi pedro bakiomba kuona gwike bakuthia ndene minde ya bethe kabagina bombe guchukire na njira ya kumba kuona gento kwendia igitira ndio kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North Mbita Mutugi wa Kiambi. Twerekere munkantere ja Tharaka Nithi aria muthenya jogoro ni kurari na mathiko jangina wa mwekuru wa MCA wa Karingani Muriithi Gaturo mathiko jaria jarari ja Florence Kawira Mbungo uria rombere kwithirwa akinogo kwa ntere cha Karingani kire mathiko jaja atongere kathumba ba county ya Tharaka Nithi ni barombere gukinya atongere baba barari governor wa county je Muthomi Njuki munini wa Wenyaga Muisraeli speaker wa bunge ya county Tharaka Nithi John Mbabu na MCA Kathumba barabethagirwa barindene ya bunge ya county huu ya Tharaka Nithi atongere baba bakiaria ni barariri mantu jegi utongere na nkuru kikurikani akari gweta na mbere na guciandikithia kiri mutaratara jo mweru jogi majwa sha nikenda mtu akethra akigunika kagite na karia kwenda guchwa utungata ndene ya sibitari cia county huu.
nigongwana rĩa mathiko rĩrũthĩkĩte kanitha-inĩ ya Mungoni PC wandia Karingani Chukaira Mang'ombe yakonogokia mũthoni wa MCA wandi ĩno mũrĩithi Gaturo Florence Kawĩra Mbongo mathiko mama makimberwa na atori wa manantongoria. Her memory is a treasure I carry daily, a source of strength and a reminder that true love never dies. Rest in peace, my love. Aga mutigire Florence akigweta ta muntu arari mwendithere na muntu arari wa mataro. And I cherish her for a word of counsel. She taught me to be a prayerful woman. She taught me to love, to fast. Nginoa motedhiria. Na ni kweli I realized my leadership skills when I was too young at the age of 20. Ntamiche na antumire kwae ndethira kamulembo akarita ngina na wira gokenda kuona mwari mwega swiriria ngina mathiko magwetegetwo intongoria mwanya mwanya chagesiasa rĩo ngavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Onesmus Muthomi Njuki monini wa Kenya ga Muisiraeli spika wa mbunge ya Tharaka Nithi John Mbabu wa mwana MCAs arakeria ngavana Muthomi Njuki na rombete akari kwibandikithia keri mutaratara wa thirikari gogima bwa mwiri wa SHA nikenda baguneka na utungata butari marĩhi. Thirikari nĩ ĩthiritwe gĩcukuma insurance ya medical ile batikitoro ya ndi muzima nataka tukugwa ne mbega muno iteaga ina ciao hapa na pale ende ikabwa ntuko mwebwe zaidi na mara magerete makomenya no kuthii na mbere kibucaga ina gwitwa Social Health Authority kuri boma kwenda tukwana kumenda kumigwa no muntu indi mwe mathi makero mare boma kwa muzima ndi mama mathi makero matikuoneka system uni wa mwantu mathi to ndi kuri mange magakwira ni una libire ngiri twero ya mwaka muzima na natumire ngiri magana mairi na nabwo na nenuka story cia muthengu ni ribo bogu nituga umereria gwikase uribire family yaku mwaka onu umwe anogacha kuigwa ni ng'ombe mwe wendia kana mburi imwe ikarungamira family muzima guti mundu ngiri cibitari ari agutumira ari na urwaru munene mari agutumira mbeca mingi cia muri numwendirie no me muri family muzima bugatirito muri engima na monto mabwe anoka thura ni ontu kwemwe tibugate gutiriti ntuko ingi ho ni ngenda kwira antu metu anoka gwe ikiruku asheke duku na ndamana matekwenda kumingu kana makuga tukubeto ne dirikale teka ngedori nduku tikwedro tena gankoro Njuki akaria manto makonie murimo wa kansa rotwekete mpanga gante koroni turabuye nyamwita kwa kansa ni kura antu wengi muno metu na indi mwe kansa tikumenyekana nginya murimo ketho wale musherera muno na buria antu mara mathondekaga system cia cibitari ikari thini wa Kenya recommended by WHO iraita World Health Organization ni ati mirimo ya kansa ikari ya kumenyererwa kana ko detectwa early enough kumitreat the way na muno tetuma tukuga antu metikirija kuthurwa cancer screening ana mate alwaru baba na bobari atongoria barabange bakurekere mathiko mama no wega kire gwake na uma through to our words itukike na joka kukena bua Gaturo and the family encourage yourself in the Lord na babole watigwa ikala kimwathani na mwathani agakuainya na agagutonga kuma Chukaira Mang'ombe nkiripotera Meru TV ritoka mbita ndagara waiguna kuma Tharaka Nithi tuchokere kiri kaunti ya Meru ni aria irinjire rimwe ya gukiria ya wabia mbeu mbithi musiasa wijikenete Matthew Mwenda Igweta na uria umwe baraba kuromba gitike MCA ndeni awadi ya Thangatha na shumirite na kubangania muchetho jo mubira jo volleyball nikenda gutethia iye wabia mbeu mbithi bawandi ezi akiaria Mwenda na ugeta jukitie kanyaga ka nyuma ya MCA wa Thangatha Elijah Kimathi kwithirwa ati kuona ni ari na ngugi na mbeu mbithi bawandi ezi ni ara ugeta wageta na mbere na gutigira na gukiria na nkuruki kugwata mbaru mbeu mbithi bawandi ya Thangatha nonto MCA wakagita na gaka nethiritwe akiborirwa
msafara yo mathiu mwende wetoro kumete na burumo mnene ndene kenige kana wondi thangatha mathi mwende wetaro mabaraba kurombete KMCA wondi thangatha kiri tournament rombete kwithira kibangania nthuki mbithi ndene wondi iri njire moya otira na kuba kwithira ukira nthuki mbithi nyuma kona kwithira baitianiru ne MC ora membere kwithira bakithura ni muntu ora twathurire nare mingo ekie na inya after kuona wondi inge ndiona youth bakithithiria youth tournament cia michezo ya volleyball football na inya michezo ira ingi ya ukonia inya antu bakoro gukuchania na miri inkuona ikiendelea lakini na gweto thangatha muntu onkere aronka inya mbecha cia vijana woniro ndraichokere ndona utongeria terera inyothuri ake ndombo chwa antu achore bakwa ndabaira ibe bantethie nonto antu beto babethi batiganerue bariga bare aendro baunkumire ke mantu ya ndawa cia kulevya ndo wakandite vijana narabare nchobine pachoke at least mbombe kuba make busy inyange prepare for a better leadership irambe yete ni mwaka yo 2027 edanga chokire mende mwenda kadho ne ndunya atena bio na kurika na ntuba kwetu akawinya iba wewe sande mwe aitanto ya oni aitanto babangi bonthe we atwanda mainite akwa kaigiria ntu wo muchetho na timu cia embi mibira na neti tugwatanira MCA ya twamuria atire kiko ECD classroom aikuwa ndaitare cibitare kwina thoko ikeri kaburo kithangatha ward kuri yo buiche kuna aboniere mweni kura ari oboniere nane bagita na mbere kwa rebo wete amona kwithira michetho ni ombere kwithira kirito kithikene ne no choko kithira kacha county MC wa thangatha oti tournament omba kwithira kibangira kariba kuntuko onto mwanda na ndi chumirite na kumba kwithira kibanganiria tournament kwenda tangasira antu barabangi bendete mibira ya football na netball next year nkaithira nke host a tournament ya football volleyball ira kaithira include not only men but yekaithira inye kia elia arotia na bamami beto barabaika kwa baendete michetho nikio to minkwenda kwira muntu ora twathurere no twatichie ngwekie ate kumenya sport is an involved function at county level of governance kwenda mwira eruare mbeche uchieto akure nau chia manto ya sport ndara chaira arire ya thae weta mwankana araruro guturiraga kiama interview bietwa na bio biuba kuria bia muchiomwe ndenda kuga thangatha tembora oya muchiomwe ndenda kuwa interview thangatha ne bia antu bathangatha na woni antu beto bwa mpakanya interview ndeto bo viatera akrobeto paikundi baone mbecha chiosia symbios na inya youth baone mbecha chiosia sport mbecha ira kitire there GCDF sport nyarutiro ikwa county government ewi kwa county government kwa tuika MP atumba kulwa na mantu ya sport kambwe kona irengi chonde chetigani isti ni nyathangatha mheshimiwa anachuma kiara kumba chwa mithira na mbina yake otede timu cietu lakini athangatha one twethira twina vijana omwe akumba kwa ile mantu ya vijana na yerekania bura kubati sport che kuretwa ki county government ingwiti athangatha one mtura nekerwa kanya kulwa mira thangatha utema mantu abithinye amwe akonia mantu ya sport lakini baada na kijana awe to Matthew anjira kubanga mibango ya sport kenda thangatha itatu nyuma na bake abakawatanira mheshimiwa mpuru aburi na bajageni batonya mukone yo kenda vijana betu batatu nyuma na ibu no tutuchemanite arwari akwenda kuwa iboya sana ki Matthew no ntubwa kona na bathangatha batibati otu nyuma rira wandire ingi weta na mbere na ikwendelea na mantu ya sport kisha tuchemane na tomba kuendelea mibira na bondu kembe bakuma wondi thangathi bombete kwitha kitharikira bonene Elijah Kimathi omuntu ora athurerwe 2022 aranekirwe te MCA thangatha won kaerwe ngugitieke no ntu atiche kinya ketha sport nere devolved ya rutwa ki national government ya ilikuwa ki county government muntu ora atielewa mantu yau nibyo ntu kuona kumara thurwa tutethe atona tournament any tournament within a football within a volleyball within a netball tutethe atona tournament gintu kinene kirabu thakia no ngakethira akulukirite ya na imwagi ndoni nyake akutha akulukite aketha bwechetha mubira ya friendly match akeya kwambilia
glucose ira chethi bachangite chiringi yao ya mbele bajana uchumi. It is very unfortunate. Kango kurante to chioma tu nororo na mheshimiwa Elia Nero. It is very unfortunate mtu adhuria kura kuya watendi kiatho kiantu baba ethe kiraba wanezite bongwa na abarira glucose ira bagurete bobongwa mwenda ni onto ligito sela narua ni amwenda iweta nonto MCA wathangatha na remero ni nguge yawe mbere arigaye kawera kiuga ngonka nyonto ira onka utebio ataretera twana twathangatha kinyeria kinya painti imwe ira baomba kunywa na one term kan kwenda obwera boyere ai bwera ere andu atere skulu ya ikana kinya kauma gute akenda akuya gekana akathiuruka akauna na ndachera mchese akere meugine na koga to kwenda kuara to kwenda kuthura nande ende kenarege nonto wikinya thayire to ketha to mwenga ni mwenda igweta Muthia buribo witi bathuite na bakona mwenda mathiweta na kubwira utwike MCO mwaka ino ngiri 2027 betite bakomba kwithira be muthura kwenda ukwira bia biotuma twenda kuthura mwenda igweta ugata sibitari ira ikuna tiara yare level 4 na rabati kwithia level 5 ugaita madaktari haya ikuni ya 3 na tokiuma ku madaktari yale ku 11 ugaita fensiera ya irigete sibitari eu yonde MCA na konjera leta kwendia thirengi na enderia yonde na ito migio to mambuga no enderie utebu komba kwethira ociere o na mwekuru. I'm very sorry to say o na mwekuru ntomorome onge ayakora nuuga mwekuru nuoku mheshimiwa Mathew bila tumenya dware woni mweta mheshimiwa nti wenyaka kuromba muona ya mheshimiwa na ibyo ndu kwa kitumeto mheshimiwa Mathew nika aetenkatha ya chiatho utekinya muntu amweta kiatho rukire kana rutuko kana thaiana Mathew akarespond Mathew netenkatha ya thangatha na mantu amaingi kwa ni bionto bado tu mwenda ukakwa ile ruare to chamanete keni ne kiekana nonto bwa tournament renio ya mubira ya volleyball yotari na muntu ayona mubira yoyu wetheta yuri utewa na totari na muntu atiteta ke volleyball ndene thangatha ward ibo kumenya antu beto oni uterio ibuichete kande mbecha muno utebio ndebio ende ndre achore by intobiao ya kina Dr. Isaac akina Jagen otere onte baeta inya chiathone biana bayo changirana nebo loi kinya imbarba kwaria na chore bakwa baraba enarambere ngachwa inya twanto kwande kwa na kaomba inya kuveterana beto yanjage nanjokeretie ana banage company kie ya Foxtrot UC Limited na kaomba ombandikirana baeto bathangatha kwa wakalengo ngakinya ka sauti enu bore antu bathangatha ndagamba na thangatha ya karaboya nkiripoti na Meru TV kumatiani Mbetanda Msimuturia wa Thirenja Mutegere ripoti yu ya kuma ntereushia Tigania East nego twekera gatantanta tochieto chia Meru TV thamugwanja mbethire gikwendagera kagita gake kana nkurukiweta na mbere na gukenera mibango ya Meru TV nonto aja ize nyo TV thire togetongeria na gweta na mbere na gukura ndene kathitu kama Meru